Siyalamukela uhlelo lwethu ezisematheni kumsakazo wenu iMBC, igama uSimi Ngala. Ezisematheni namhlanje zithi osengumongameli wenhlanganiso yezombusazwe iZAPHU umnumzana uSibangilizwe Michael Nkomo uphumelele kukhetho lweCongress ebisenziwa eqale mhla ka-28 kuNgolwesine yaphela namhlanje koBulawayo eAmphitheatre. Umfoka Nkomo ke kubikwa uhlangabezane nengqinamba eziningi kulolu hambo lwakhe lokukhankasela ukuba ngumongameli walombutho. Abaningi ke ikakhulukazi ngaphakathi kombutho bebengahambisani lokufika kwakhe ngendlela afike ngayo, wafika wanqoba kulolonke ukhetho obelusenziwa kusukela mhla ebika ukuba usezongenela lolu khetho lokuba akhankasele ukuba umongameli. Abaziyo ke bathi ngisho ngaphakathi kombutho kuze kwafakwa iziphakamiso ngonyaka odlule bezile migomo lemibandela emitsha eyayizokwenza ukuthi angakulungeli ke ukungenelela kulolu khetho lobukhokheli, kodwa nalokho akumenqabelanga ukuthi aqhubeke akhankase njalo. LoZulu umthandile kakhulu, uthande imibono yakhe, wathanda ubuntu bakhe, baze bamvotela ke ukuthi abe ngumholi wa leli bandla noma inhlanganiso yezombusazwe iZAPHU. Kubikwa ke imizamo yokumvimba ihambe yazi yafika khona ngosuku lweCongress, lapho kubikwa kusukume uthuli olukhulu kakhulu obelumiselwe ukuyiphandla inkonyane kaNyongolo onguye ongumsunguli walenhlanganiso izolo, lapho abathile abayisithupha abahlanganisela ongunkosikazi kaStrike Mkandla, uMildred Mkandla, lo Matthew Sibanda owayengusihlalo weMatabeleland South, lapho achiwa khona ethulini umfoka Nyongolo esekhethelwe kuleso sifundazwe njalo, okungaba yinto engazange ijabulise umnumzana uSibanda. Labanye ke abane abagijime bayophosela isicelo esiphuthumayo enkantolo ephakeme yakoBulawayo iHigh Court ukuba babizele inhlanganiso yeZAPHU kanye lo mnumzana uSibangilizwe Nkomo kuyo inkantolo ngokuphazima kweso ngosuku lokhetho lweCongress kuyinamhlanje ekuseni. Inkantolo ke ifike yasichitha ke lesi sicelo sabo lolu daba lwabo emva kokuba kuswelakale ubufakazi obubambekayo akade bemele lamaqembu amabili abaxoxisane ngalo, babona ukuba udaba alulamkantsho, base benquma ukuthi aluchithwe babuyele ekhethweni umcimbi uqhubekele phambili. Kubikwa ke laba abayisithupha bebekhokhe imali ezinkulungwane ezine zamadola ukuthi bafake lesi sicelo sabo ebesingahlelekanga okwenze sachithwa inkantolo yomthetho. Ngemva kokubuyela okhethweni kubikwa ke ukuthi okaNyongolo ubafulathele labo akade ekhethwa kunye nabo kulomncintiswano ngesivinini esikhulu kakhulu wabachiyo thulini okwenze wanqoba ngamavoti angama-793 phecelezi i-793, elandelwa ke nguBernard Magugu ngamavoti angama-52 phecelezi 52, olandelwe ke yena ngokugcina okube kunguye uStrike Mkandla ngama-22 phecelezi i-22. Ezisematheni ke zithi halala kaNyongolo njalo zihalalisela iphini likamongameli onguDerek Katsenga onqobe kumncintiswano ofanayo kuCongress namhlanje ngamavoti angama-309 phecelezi 309, elandelwa ke nguIsabel Murambiwa ngamavoti angama-284 284, ogcina ke kube nguBuster Magwizi ngamavoti 152 phecelezi 152. Sihalalisela njalo ke inkokheli ezikhethwe khona namhlanje ababalisela uSecretary General uMthulisi Hanana, uTreasurer General uFuture Msebele, lo National Chairperson uMark Mbayiwa.
ezisematheni zizaqhubeka ke zilazise okunye okulandelayo. Hlala wena uthiye indlebe, uzozizwela izindaba ezimnandi ezivuthayo ezivutha amalangabi ezisematheni kaZulu. Asiphinde sihlangane njalo ngokuzayo. Siyabonga.